салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст ва имрӯз ба 5 саволе ки ба мо омадааст ба онҳо ҷавоб мегардонем. Аслан дар бораи нушокиҳо энергетикӣ, дар бораи протеинҳо ва ҳамин гуна саволҳо суҳбат мекунем. Ва бояд гуфт ки ин навор аллакай дар инстаграми ман аст. Касе дар инстаграм бошад, он аллакай дидагӣ аст, вале бисёриҳо хоҳиш карданд ки инро мо дар ютуб низ гузорем, ба хотире ки онҳо инстаграм надоранд. хуб, марҳамат тамошо кунед, вале як хоҳиш аз шумо дорам ки дар комментария ҳатман фикри худро нависед ва ҳатман саволи худро дар зери ҳамин навор дар комментария нависед ва мо насиб ҳамин гуна навор кардан ба онҳо ҷавоб мегардонем. хуб, биёед шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. саволи аввалин мепурсад: доктор, протеинҳое ки дар мағозаҳои спорт питания мефурӯшанд ба мардонагӣ зарар доранд ё не? якум, шумо бояд донед ки протеин чист. Протеин ба забони тоҷикӣ мешавад сафеда, ба забони русӣ мешавад белок. Ин компоненти асосии тамоми ҳуҷайраҳои бадани мо аст. яъне бадани мо, ҳуҷайраҳои бадани мо аз сафедаҳо иборатанд ва мо ҳар рӯз ба сафедаҳо ниёз дорем. мо тариқи тамоми хӯрокҳое ки истеъмол мекунем ҳамон сафедаҳои лозимиро мегирем, яъне ки тариқи нӯшидани шир, хӯрдани гӯшт, намедонам, тухм ва дигар маҳсулотҳо. ҳастанд ширкатҳое ки аз ҳамин ширу тухму гӯшт гӯем ва дигар маҳсулотҳо ҳамон протеин, яъне сафедаҳое ки ба бадани мо лозим ҳастанд, онҳоро мегиранд, яъне ки коркард мекунанд ва дар шакли оне ки спорт питания ҳаст, дар ҳамон шакл барои шумо пешниҳод мекунанд. сабаб дар ин аст ки назар ба оне ки шумо гӯшту дигар чизҳоро истеъмол мекунед ва сафедаҳоро мегиред, ин зудтар ҷабида мешавад ва зудтар ба ҷои лозима мерасад ва барои шумо гӯем ки қувват медиҳад ва барои оне ки мегӯянд ки мушак гирем, мышца, яъне барои онҳо зудтар кӯмак мекунад. хуб, вале оиди оне ки гӯё ки ба мардонагӣ зарар дошта бошад, ин албатта ки миф аст, дурӯғ аст. баръакс, протеинҳо, яъне ҳамон сафедаҳо, белок, баръакс ба процесси сперматогенез, яъне кӯмак мекунад. вале як чизи бениҳоят муҳими дигар ин аст ки танҳо як намуди он, яъне соевои протеин мегӯянд, яъне аз мушунг ҷудо мекунанд. ҳамин намуди протеин метавонад ки сабаби феминизатсия, яъне хосияти занона пайдо кардани мардон мешавад, яъне мардонагӣ каме паст мешавад. вале сабаб дар он аст албатта ки таркиби соя, яъне мушунг, чӣ хеле ки фаҳмонда будам, таркибаш аз фитоэстрогенҳо иборат аст ва фитоэстрогенҳо вақте дохили организми мард мешавад, он сабаби пастшавии тестостерон мешавад ва албатта ки мардонагӣ заиф мешавад. ва барои ҳамин ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки дигар намуди протеинҳоро истеъмол кунед, танҳо ғайр аз як намуд, яъне соевои протеин. ҳаминашро нагиред, дигар намудҳояш бениҳоят зиёд аст, аз амно истеъмол кунед, истифода баред. хуб, бисёриҳо фарқи протеинҳоро аз анаболически стероиды намераванд. анаболически стероиды он, яъне ки препаратҳое ки бодибилдерҳо истифода мебаранд барои гирифтани мушакҳо, он дигар аст ва он албатта ки ба мардонагӣ зарар мерасонад, ба хотире ки он ба гипотрофияи тухмдонҳо, яъне мояҳо варда мерасонад. гипотрофия яъне хурдшавии ҳаҷми он ва функсияи он ва оқибат ба пастшавии фоизи сперматозоидҳо ва баъдан ба импотенсия варда мерасонад. барои ҳамин шумо бояд фарқи анаболически стероидҳоро аз протеинҳо равед, яъне шумо бояд донед ки ин аз ин чӣ фарқ дорад. протеинҳоро метавонед озод истифода баред ғайри аз соевои протеин, вале анаболически стероидҳоро ман ба шумо маслиҳат намедиҳам. доктор, бисёр нӯшидани энергетикҳо мегӯянд ба мардонагӣ фоида меорад. ин рост аст? албатта ин гапро шояд ҳамон ширкатҳое ки ҳаминҳоро истеҳсол мекунанд шояд ҳамоно гӯянд, вале ин албатта ки дуруст нест. ягона шахсоне ки аз ин фоида мегиранд, ин ҳамон ширкатҳое ки ина истеҳсол мекунанд. вале шумо бояд таркиби нӯшокиҳои энергетикиро донед. якумаш таркибаш аз кафеин иборат аст. дар бораи кафеин мо гап задагӣ ҳастем ва дар бораи гуаран ва таурин ки дар таркиби нӯшокиҳои энергетикӣ ҳастанд, дар бораи ин як навори дигар мекунем, вале каме дар бораи кафеин маълумот медиҳам ки дар таркиби ҳамин нӯшокиҳо ҳаст. вақте шумо истеъмол мекунед, менӯшед, як муддати кӯтоҳ он ба системаи асаби шумо ва дилу рагҳои шумо таъсир мекунад ва шумо як қувва мегиред, як муддати кӯтоҳ 10-15 дақиқа, шояд 20 дақиқа
ولی پس از 10 15 دقیقه یا 20 دقیقه بعدا حال شما به همون حال پیشتر و یا اینکه بدتر برمیگردد. کافئینی که در ترکیب نوشاکی‌های همین انرژتیک است وقتی وارد بدن شما میشود یک مدتی کوتاه شما را میتواند که بادری گویا مقاله کند، یعنی با شما انرژی دهد، ولی این انرژی رو کافئین البته که نمیدهد. این همون انرژی بدن شما است که یعنی از خزینه برآورده میشد، از همون ریسورسی که در بدن شما است. ولی شما یک چیز مهم رو دونید که پس از 10 15 دقیقه باز به حالت اول برمیگردید، یا اینکه بدتر از آن حالتون باز ناخوبتر میشد، یعنی گوییم که به قول بینسترایی میشوید و باید دونید که به سیستم عصب، به سیستم دل و رگ‌ها تاثیر میرساند و با تاکیکاردیا و گوییم که با زدن زود زدن دل میآورد و میتواند اینچنین فشار خون شما رو بلند کند. وقتی شما اون مدتی بنیاد در روز استفاده میکنید، استعمال میکنید، یعنی مینوشید، خب این میتواند به قول یک زبوی در سیستم عصب و در سیستم دل و رگ‌های شما وارد رساند که میتواند به فشار بلندی آورد و این عاقبت میتواند که البته که با یعنی که مردانگی شما تاثیر رساند و آن رو پس کند. و من یک بار دیگر علاقه فهمیده بودم که وقتی شما زیاد کافئین میخورید این سبب زیاد حاصل شوی کورتیزول در بدن شما میشوند و وقتی کورتیزول بلند شد دیگر گرمان ها یعنی که پس میشوند و مخصوصا گوییم که همون تستوسترون در بدن شما پستر میشود و مردانگی البته که ضعیف میشود. خب این البته افکتی گوییم که موقتی است، ولی به هر حال اگر که مدتی دراز این رو نوشید استفاده برید البته که مردانگی مدتی دراز ضعیف میشود. خوب میپرسد دکتر پراستامول اونو یا منس دفنس برای تابوت خرونیکی پروستاتیت استفاده بریم یا اینکه نه؟ خوب یکمش اینکه چی دارو گرفتن شما برای تابوت خرونیکی پروستاتیت یعنی پروستاتیت مزمن باید دکتر شما یعنی انتخاب کند، نه خود شما دوستان عزیز. دوم اینکه این منس دفنس و پراستامولی که شما میگوید اینا البته که دارو نیستن، اینا با بیادبافکی و فیتا پرپارات داخل می شود، یعنی داروهایی که از گیاه‌ها تیار می شوند. و باید شما دونید که سیوم شما باید دونید که یگان داروی نیست که وقتی شما اون استفاده میکنید چی دارویی که نباشد فقط یک دارو باشد همون استفاده کنید و بیماری شما یعنی خرونیکی پروستاتیت شما صحت شود. این خیلی دارو وجود ندارد دوستان عزیز. برای خرونیکی پروستاتیت رو تابوت کردن یکمش که اورولوژی خوب در کار است و دومش اینکه همون دارویی که می‌نویسد یعنی که همون تبابت باید کامپلکس نباشد، یعنی هم پروسدور رو هست که شما میگذارید و اینچنین داروهایی هست که اون استفاده میکنید. تنها با یک دارو متاسفانه تبابت خرونیکی پروستاتیت غیر امکان است. سوالی چهارم میپرسد دکتر میگویند خرونیکی پروستاتیت تبابت ندارد و بی‌فایده پول صرف کرده تبابت نکنید، درست است؟ دوستان عزیز در موضوع خرونیکی پروستاتیت یعنی پروستاتیت مزمن نوار هست در کانال و میتونید در آمده تماشا کنید. باید گفت که خرونیکی پروستاتیت رو نمیشد از بدن خود پر نیست کرد، ولی میتونید با استادی ریمیسیا گذارید، یعنی اگر همون علامت هایی که شما رو پیش بزوبیته میکردن میتواند که همینا نابود شوند یک مدتی دراز یا که عموما نیست شود، علامت ها نیست میشوند و خود بیماری نیست نمیشود. ولی اونایی که میگن پول صرف نکنید تبابت نکنید، نمیتونید حتما تبابت گیرید و احتیاط کنید که همون بیماری خرونیکی شما یعنی اثر نو او با استری نگذارد. خب بگذاریم به سوال پنجم. میپرسد دکتر عمر همسر من هپاتیت C دارد یعنی بیماری ویروسی جگر، این میتواند با من هنگامی علاقه جنسی گذارد؟ خب دوستان عزیز این روی گزارش هپاتیت C به این نهایت بنیاد کم رخ میدهد، ولی وزارت تندرستی جهانی میگوید که رخ میدهد. اصلا هپاتیت C این ویروس طریق آلوده شوی خونی بیمار با خونی صحت شخصی صحت رخ میدهد، مخصوصا در کلینیک استوماتولوژی و یا اینکه استفاده برای سوزانداروی عمومی یعنی که شخصی بیمار است استفاده میکند و بعدا شخصی صحت میتواند که گذارد و اینچنین در دیگر گوییم که جراحی ها میتواند این حادثه رخ دهد در بیمارخانه ها و باید گفت که در بعضی حالت ها اگر که خون رو تفتیش نکرده باشند هنگامی گذراندن خونی بیمار و خونی صحت این میتواند که رخ دهد و هنگام علاقه جنسی اگر که هر دو هم مرد هم زن در هنگام علاقه جنسی یعنی به قول تراوما گیرند و خون با خون آلوده شود در این حالت البته که میگذارد، ولی هنگام آغوش کردن یا که بوسه کردن یعنی امکانیتی گذاشتن نیست.
дӯстон дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. аз шумо хоҳиш мекунам ки суолҳои худро дар зери ҳамин навор нависед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.